sistema be ya tutulurune ita agora daun ihane ya be matang hitu tangke sedimentasaune ida tangke distribusaune hitu tapstane hamutu sanulu resiwalo onia distansia 12.300 meter kono ba serviço mão de obra ne maisi comunidade ita CVTL ne ho teknik det apoio teknik det ho material construção nomos material lokal ne osi comunidade. Durante o serviço hamutu ko CVTL iha are dane ami ne contribuição serviço voluntário ho ami ne tim técnica mai husi CVTL Rasik. Ami serviço ajuda nesang ke be matang ke captação no lalim fato ihanesan poli ho polisi rana be transfer husi CVTL lori mai iha are serana be kareta labele tama komandari ho voluntari lori tama iha lokasi. Construção ne ho tu total ona mai be sidau saida nebe nese ia 90%, 10% ne tambah ite sidau completa ho nia logo o kanu balung dalmo sidau akoi completo nebe 10% ne ita koli ho itene comunidade sira bela apoio para kanu ga botsir nebe sida completo ne sira bela apoio al completo e depois ninia logo sira nia sair serne ita tem que halo nomos ita sei halomos lutu atau protege bahira animal labele tama ya tornera no tangki sira amni serviço tuir amni treinamento husi Cruz Vermelha atau Miami amni fokusnya makna iya ida recolha nessa fundos bahalo manutenção ba benia no ida ba atau controla be kare kia file rumah ne amenia serviço no cura aiwan ba iya be mata sira. Hanessa autoridades for agradece buat ba programa CVTL ninian nebe max tama esukut tuluru tambah hosi programa idane suku tutuluru sinti ia benefício buat ba programa CVTL nian nebe max tama tutuluru hanessa autoridade for agradece buat ba CVTL tambah ami ihawana sintina ihawana bemos ni am sinti gata ia benefício dulu bami. Ami senti contente tambah durante hahu iha início até agora foi primeira vez a CVTL Rasik maka mai dada bemos ba ami comunidade Hanessa Juventude senti contente agradecimento ba CVTL tambah durante ne ami comunidade ni halerik ohin lorong sira bele mai facilita ona ami comunidade sira di Liwa Juventude senti contente tambah bele moris iha usa bemos. Agradecemos Cruz Vermelha apoiamos Sintina nebe moderno itu anita halo compara baia 2012 hori mai to ne na realidade ta kole transparência hanu inkata ka morisa mia foho para que bele baia hilar no para que baia fahiluhan iha manfahi ya posto same acontecemos la barixira software arbiru no fahitata ida tomate tambah software fai ada malu fai tata mate agradece Cruz Vermelha apoio Sintina bele to na yamin suku leliu baia naldeia anu mensagem na tu recomenda ela baia Cruz Vermelha katak la bele para de tihedene pensamos so amini be agora daun lau hela to yamin aldeia karik bawen tinan 5 bawen bele hetan rehabilitação maitan Cruz Vermelha tambah agora daun ami fain usa hela tinan ida hobalu ho fain lalais ia dia 3 dia 4 dia junho liu bane mai to dia 5 dia 6 quase udah ni território laran amene pipa ia ne vamos kotu agora nami usala captação ni da makmai agora cobra helia aldei hati hane liliu bele beto mos ya hanel dia quase usa hoto be hanesan mas manuluhan agora manuluhan hoto preparado hela hoto na hein hela manu maisi Cruz Vermelha. Ami agradece ba Cruz Vermelha bele tama ia sukidane nunemos apoio bemos ba ia suku tulur lorimos programa Juventude ninian mai ia sukidane hanesan kona ba música desporto bele eleva ona aminia comunidade Juventude ia sukidane ami sinti contente tambah bele hetan ona equipamentos sira husi Cruz Vermelha apoio ba Juventude sira.
hanesan equipamento sira nevere da agora ami utiliza hela viola ho violino nomos kono ba speaker ida na usinte contenti mas be cara recomenda na pating tamba iha equipamentos balum la completo hanesan kamki drum box bandoli maracas organ ida nemak si minus ba amina jogen tu disirat material de sporto nian hanesan sivitel apo nemak iha bola fole rua net ida kaki rua nomos farda ba kaki ini Cruz Vermelha, Timor-Leste, Macamina Matadala, Macamina Belundia, ala serviço iha amira.